سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Ontkenning, deel 1. Ontkenning 1. نه پوهېدل لومړی برخه. Ik begrijp dat woord niet. Ik begrijp dat woord niet. زه په هغه کلمه نه پوهېږم. Ik begrijp de zin niet. Ik begrijp de zin niet. زه په جمله نه پوهېږم. Ik begrijp de betekenis niet. Ik begrijp de betekenis niet. زه یې په معنا نه پوهېږم. De leraar. De leraar. ښوونکی. Begrijpt u de leraar? Begrijpt u de leraar? تاسو د ښوونکي په خبرو پوهېږئ؟ Ja, ik begrijp hem goed. Ja, ik begrijp hem goed. هو، زه د هغه په خبرو ښه پوهېږم. De lerares. De lerares. ښوونکی. Begrijpt u de lerares? Begrijpt u de lerares? تاسو د ښوونکي په خبرو پوهېږئ؟ Ja, ik begrijp haar goed. Ja, ik begrijp haar goed. هو، زه د هغې په خبرو ښه پوهېږم. De mensen. De mensen. خلک. Verstaat u die mensen? Verstaat u die mensen? آیا تاسو دا خلک پیژنئ؟ Nee, ik versta ze niet zo goed. Nee, ik versta ze niet zo goed. نه، زه دوی ښه نه پیژنم. De vriendin. De vriendin. ملګری. Heeft u een vriendin? Heeft u een vriendin? ته یوه ملګرې لرې؟ Ja, ik heb er een. Ja, ik heb er een. هو، زه یوه لرم. De dochter. De dochter. لور. Heeft u een dochter? Heeft u een dochter? تاسو یوه لور لرئ؟ Nee, ik heb er geen. Nee, ik heb er geen. نه، زه یې نه لرم. راځئ دا جملې یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې یې زه پښتو معنا درته وایم. Ontkenning. Deel 1. Ontkenning 1. نه پوهېدل لومړی برخه. Ik begrijp dat woord niet. Ik begrijp dat woord niet. زه په هغه کلمه نه پوهېږم. Ik begrijp de zin niet. Ik begrijp de zin niet. زه په جمله نه پوهېږم. Ik begrijp de betekenis niet. Ik begrijp de betekenis niet. زه یې په معنا نه پوهېږم. De leraar. De leraar. ښوونکی. Begrijpt u de leraar? Begrijpt u de leraar? تاسو د ښوونکي په خبرو پوهېږئ؟ Ja, ik begrijp hem goed. Ja, ik begrijp hem goed. هو، زه د هغه په خبرو ښه پوهېږم. De lerares. De lerares. ښوونکی. Begrijpt u de lerares? Begrijpt u de lerares? تاسو د ښوونکي په خبرو پوهېږئ؟ Ja, ik begrijp haar goed. Ja, ik begrijp haar goed. هو، زه د هغې په خبرو ښه پوهېږم. De mensen. De mensen. خلک. Verstaat u die mensen? Verstaat u die mensen? آیا تاسو دا خلک پیژنئ؟ Nee, ik versta ze niet zo goed. Nee, ik versta ze niet zo goed. نه، زه دوی ښه نه پیژنم. De vriendin. De vriendin. ملګری. Heeft u een vriendin? Heeft u een vriendin? ته یوه ملګرې لرې؟ Ja, ik heb er een. Ja, ik heb er een. هو، زه یوه لرم. De dochter. De dochter. لور. Heeft u een dochter? Heeft u een dochter? تاسو یوه لور لرئ؟ Nee, ik heb er geen. Nee, ik heb er geen. نه، زه یې نه لرم. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.